Which one is your bike? Yellow one. Yellow, the yellow one. China. Yeah. Ekipo moja draga bajkerska i ne bajkerska, nalazimo se u Rumuniji po drugi put u roku par dana. Idemo tu da se provozamo Podunavljem, priobaljem Dunava. Ovog puta smo granicu prešli malo brže, nismo se dugo zadržali. Hajmo po ne znam ti koji put. Pokušao sam da snimim to na kompu, ali program zabije i trokira, pa ću morati ovo da snimim telefonom. Nešto ukratko o ruti, pokušat ću kraće, ali ne vjerujem da će... Evo ovako, za sve vas, ruta koja se vozila normalno, ovo je ruta B, imamo uglavnom rutu A i rezervnu rutu B, u slučaju nešto da bude kao što i ovdje je bilo. Ništa strašno, bilo je izuzetno hladno, duvala je i košava i svašta nešto, rekao neću. Napravio sam ovu rutu za sve vas kako je to izgledalo. Tiče perspektive, Vršac normalno do graničnog prelaza Kaluđerovo, potom nakon ulaska u Rumuniju išli smo desno ovom rutom ovdje. Prešli smo preko ovog brda, prati jedan dobar uspon od 7 km, Žučeslav je to izneo bez problema, bez poteškoća. Ovaj deo puta je izuzetno odličan za vožnju, za sve ljubitelje motora, ima dosta oštrih krivina, vidjet ćete u klipu. Sad ovdje ima jedan deo koji je bukvalno nov cijat asfalt, da li pred ulaska u Radminu, to jest do Stare Moldave nov cijat asfalt, ako se dobro sećam, ili negdje pred ulazak. Nakon Stare Moldave skrenuo sam levo i išao sam do Nove Moldave i sad ima tu jedna deonica, bukvalno asfaltirali su kocku po kocku. Kocku po kocku, prijatelji moji, sve do izlaska iz ovog naselja ovdje, ali sve u svemu ovo je deonica 571, koja je poprilično uzbuljiva, off-road, makadam, šljunak, svašta nešto po nešto. Ima jedan delić koji je asfaltiran tu opet kroz neko naselje na samom brdu. Zapravo, evo ukratko šta ima da se vidi u ovom delu Rumunije. Mi smo samo vozili rutu, a u opisu ovog videoklipa ostavit ću zapravo šta ima da se posjeti u ovom nacionalnom parku Nere Beušnici. Ostavit ću linkove u opisu da zapravo vidite ovaj prelepi deo kutka u Rumuniji koji se nalazi u pograničnom delu sa Srbijom. Sad, ali kad pogledate, put traje sa jedne strane, ako napadate, ako imate off-road mašinu možete prekratiti sebi muke, ako već idete kroz asfaltirani deo puta, ako se sjećate se prethodnog videa kad sam skrenuo ovdje desno, kad sam rekao da li je moguće da rade ovaj put. Što se tiče ove deonice, ovdje je užasna, urnebesna, vidjeli ste krateri na mjesecu su mala maca, što zapravo ovaj deo puta nudi. A za sve vas koji bi želeli da posjete, znači prate ovu rutu, Ćukići, pa potom idu do potoka i nakon potoka do ulaza u sam nacionalni park s ove strane Nere Beušnica. Evo bukvalno ovdje se parkirate, ulaznice su tu, naplaćuju se, ako vas vide da ste kolima onda plaćate parking, mislim parking, polazak, bukvalno staze su označene, sama deonica prati potok, vodopadi, prelep lokalitet, ostavit ću linkove u opisu pa pogledajte. Da se mi vratimo na priču, što rekao, ostavit ću linkove u opisu pa pogledajte lepotu ovog dela Rumunije. Nakon skretanja sa puta 571 na put 57 nema zime, nov cijat asfalt, imali ste priliku i da vidite.
Sad ovdje opet ide ona priča, opet i neki problemi na granici, vidjet ćete i sami, a vama ništa drugo ne preostaje nego da gledate ostatak ovog videa. Uživajte!
Shvatio sam da sve što sve. Ima još 12 km, ima da se navozi, to deluje zaista malo na mapi, ali kad se zapravo vozi, dobro. Ide sad po planu, ajmo, recentar. Ide žuća, ide. Sada ide ona deonica puta, ruta krateri na Mesicu, to jest na zemlji. Nakon uspešnog poletanja sa ove piste ili ti ovog puta, uputili smo se ka graničnom prelazu Kaluđerovo, gde nas očekuje opet jedan mali problem, a to je ime motora.
mogu da se ubacim preko reda. Vi ste pravili krug? Ste pravili krug? Krug. Aha. Super. Kroz semenik ovaj gore pa dole uz Dunav. Uuu, super, vrati. Ja nisam htio da se usudim, ja sam htio sad da pravim rutu do Đerdapa pa nazad tim, ali, brate, sutra radim. Ko zna kako će da... Ma da, brate, vetar ubija, brate. U saobraćaju piše RATOVA ako je K Moto. I onda je to problem na granici. I što imaš žute table? A što imam žute table? Ajde, šta, brate, koja mašinerija. Šiši. Moja 3 sanuta jedan. Završavaš posao. Imate odmah tu u Kalođeru ovaj restoran. Znate već, s leve strane. Kad izađete. Au, pa to ti imaš najbolju makinu, brate. Ima i ovaj drugar jedan, prošao je isti. A njega pustiš, ja? A nas tu, da? Koliko si ga platio, brate, novog? 22? Prošle godine sam kupio tog, samo je crni bio, sad je 3.800 je bio bez kopa. A ovog sam platio 22.500. Ti došao zajedno sa barovima? Da. Aha. A ovog sam platio 22.500 sva 3 kopa. Ali imamo 7 kuda. Prokuva smo Miko. Ja je u ljušci. Дай jos do toga lista. Sad ne mogu da ga nađem. Nije mi prvi put. Which one is your bike? Yellow one. The yellow one. China. Yeah. Foto, kamera. It's okay? Yes. Okay, thank you. Okay, hvala ti. Okay, thank you. Dobar dan. Hvala puno. Pa zvanično to bi bilo to. Ništa ekipo, sve najbolje i svako dobro. Vidimo se u sljedećem videoklipu.